Ngiyanibikela enhlamba sizansi ningizimu nenyakatho ntshwala kaNempumalanga uZekode lo nibingelelayo akukhulumeki umoya wami ubuhlungu kakhulu nje ubuhlungu kakhulu umoya wami ngani ngoba angazi noma ngizothi mhlambe ngizovuka ngiyaphupha uyabona ibhlungu lento ngani ngoba ngiyazi ukuthi abaningi ngibuka la ama video circulator ngisendelwa abantu enhlamba sizansi kuthiwa hawu umkhulu awuqinisile indaba kasiqiniseko angifuni mina ukuthi bafowethu sike sihlalene lo daba ngani ngoba bafowethu engakukhuluma ngabuya futhi ngakusasa ngathi cha lokho kunjalo ngiyahoxisa cabanga ukuthi 4 days back ngoba ngikhumbula kahle into enjalo ngayikhuluma evidweni ngathi siqiniseko akabhasope ngani ngoba kunesibonakaliso engisibonayo ngaye ukuthi kunabantu abazingela ukuphila kwakhe ngibhlungu ngani ngoba uyazi ukuthi kunabantu abacabanga kancane la ngaphandle abazothi hayi uZekode uyazana neinkabi kanti angazani nayo inkabi mina ngibonile comment efana leyo ngani ngoba kuke kavela ukuthi kena Zekode ndini lo wageza abantu ababulala uDubula ngibhlungu nje ngale yonto ngiyacela singane sikamama mangabe lento ikhona angifuni ukuyikholwa angazani nabantu mina khulumeke ngayibona into mina engayibona ngaleso sikhathi engayibona ngaso ngayikhuluma futhi ngathukwa left right and center ngathukwa kathiwa ngiyusomathuba nginyanga mbumbulu ngafonelwa ngicabanga ngafonelwa kuba usiqiniseko uzokhumbula ubhuti wangifonela angazi noma umalume noma baba omncane noma mbani wathi Zekode sisibonile isibonakaliso ngicela ukuthi umfana ngimlethe kuwena Zekode wenza izaba ozenzayo ngoba into mayisebonakele ngathi mina wathi kodwa umfana ngiyazama ukumbonisa ukuthi eze kuwena kodwa ngathi kunhlanga zimuka nomoya ngathi mina no bhuti man bekuyisibonakaliso mase sibonakele siye singenzeki angikukhumbezi ngalokho ngani ngoba abantu ebebengangithembi sebethi hayi Zekode sesiqala ukukuthemba angisho ukuthi ngithembeni qhubekani nibe esigabeni ebenikusona ngoZekode okay athi ubhuti lo ngizozama ukukhuluma nosiqiniseko size naye usho ukuthi ke nabahlulana ngani ngoba kunomuntu owangifonela engeke ngize ngimusho ngoba naye udumile wangifonela wathi no Zekode ngiyacela bhuti ngicela ukuthi uhambe usihoxise lesa statement ngani ngoba lo mfana ucasuka uyafa uthe lo mfana Zekode yabona le nyanga uZekode ngizomyeka uDisemba angafa ngoDisemba ngimyeka uJanuary angangafa ngoJanuary uZekode akaphinda asebenze esigodlweni sakhe ngiyobulala ngiyuqeda umsebenzi wakhe sibonisane nalomfowethu wayengifonela ukuthi no angihoxisa istatement ngithi no kulungile mfowethu kodwa ke uyothini ngaleli idlozi kusho ukuthi ngingabaza amandla alo wathi mfowethu ungabusakucabanga lokho ngani ngoba umsebenzi wakho uzofa ngoba awuzazi izitha ezizoqhamuka ngaleso sikhathi usiqiniseko mayithuka la kuma social media ekucindezela ngendlela yokucindezela ngayo ngathi no it's okay wathatha usiqiniseko wamfaka ku conference
sakhuluma sababathathu ngathi isiqiniseko kulungile mfowethu ngiyaxolisa yena wayengathanda ukukhuluma kusho ukuthi wayephatheke kabuhlungu noma ngangemcika ngathi kulungile mfowethu kusasa ngathi ngizoyenza manje ivideo ukuthi ngiyihoxise le yanto ngempela ivideo ngayenza ngayihoxisa into ngasho ukuthi no bengingasuyena isiqiniseko kodwa ngibone nje kulabantu laba abathuka abaculi bakamaskandi kodwa ngiqangelo yena iyona ndlela engakhuluma ngayo leyo I'm very disappointed ngani ngoba umuntu okuyena owayengihlayisela losiqiniseko lo ngimfonela from izolo ngifuna ukuza ukuthi mfowethu iqiniso lele ngilizwayo ngani ngoba ngiyazi bayazwana naye angaze ngimthole kuze kube manje uyabona angaze ngize ngimthole loyo muntu loyo mina ngibhlungu emoyeni bafowethu angifuni ukungasho ngibhlungu emoyeni ngibhlungu kakhulu mangabe ngempela lento ikhona ngani ngoba ngafuna ukuyithemba ngani ngoba mina ngiyengazi ukuthi kena ukubonakala kwesibonakaliso sorry Scott leyo nto leyo isuke seyindlulile ngangena ku live kaSiqiniseko ngakusasa ngangena ngathula wakhuluma uSiqiniseko mabemtshela abantu hey bathe wena ziqoqo uzolimala bathe lama comment ena yangicika angitshela ngenyanga eziphuphile mina uyabona akwangangiphatha kabuhlungu futhi lokho ngiqhubeke ngu-live ngulalele likhulu lento mina ngishaya uvalo inhliziyo yami ibuhlungu kakhulu mndeni wakamvelase ngiyaxolisa kakhulu bafowethu niduduzeke emndenini niduduzeke bafowethu mhlawumbe nani ningaze ningibheke mhlawumbe ngenye indlela ukuthi hawu zikode ndini lo mhlawumbe uyazana nabantu ababulala abafowethu cha ukuthi angibazi ngiyinyanga nje le yasendulo ekwazi ukubona into ezisemfihlakalweni ngiyaxolisa bafowethu phephisani uNkulunkulu uyapha uNkulunkulu uyathatha ngesikhathi esingalindile ngaso umuntu mangabe ezalwa siyajabula emhlabeni mangabe kufika isikhathi sakhe sokugcina bajabule ngale thina sikhale ngapha bafowethu sukela izolo angikho right moya wami ubuhlungu kakhulu into eyenza ukuthi ube buhlungu kakhulu umoya wami ngani ngoba ngibuka ukuthi emndenini kuzoba ngazathi mhlawumbe ngiyazana nabalimazi kanti ngempela angazi lutho uyabona ayi mangabe ikhona lento umoya wami ubuhlungu ngize ngamfonela izolo uSiqiniseko I think I will also even put voice note ngimshiyele yona namanje akakaze ayivule ngimncenga ngithi bhuti mangabe uyadlala man ngiyakucela mfana kithi ngicela ubuye bhuti man please ngani ngoba umoya wami ubuhlungu kakhulu phephisani mndeni phephisani lehla ngalengihle bese ngicela futhi nabantu abakujabulelayo ukufa komuntu ningayenzi lento ngani ngoba sonke sizofa ngendlela futhi ehluka Mvelase ayibhuti ngeke bhuti hayi bhuti ngeke bhuti ngitshele bhuti ukuthi ke nayo into engekho lento engiyibonayo mfowethu hayi bhuti ngeke ngicela ungitshele mfowethu mfowethu ngicela ungitshele futhi ngiyacela futhi noma usutshele mina ke futhi abanye abantu ungasabatshelanga ngiyacela Siqiniseko mfowethu Siqiniseko ngiyacela mfowethu Siqiniseko mfowethu hayi mfethu ngeke ngicela utshele mina ngiyacela bhuti ngiyacela mfethu ngicela ubuye kimi ngiyacela mfethu